Loro nohin, loro nicus, baso santidade Papa Francisco nia viagem iha Timor-Leste. Nebe hahu loron sia, to loron sano luresen ida ohin. Malusira, iha liafuan murak nebe maka sua santidade husikela ba povo no sarani Timor-Leste. Makanesan, buat diak nebe diak liu iha Timor ne, la os ai kameli karikusoin sirseluk. Mai be, ninia povo maka diak liu. Ia ponto segundo mos Papa Francisco hatete povo nebe hanori ninia labarik sira povo ne iha futuro. Enquanto Papa mos hatete cuidado la faik sira nebe hakarak mai tolan itaninia kultura. Papa Francisco mos hatoninia paz ba povo Timor-Leste tomak. Papa Francisco mos hateten taumatan ba iminia oan sira no taumatan mos bakatua sira tamba sira mak memoria barai idane. Sua santidade Papa Francisco mos deseja ba ita hotu ho di hamnasa na fati no esperança na fati hanesan ne ho di lao ba oin na fati. Contenti todos, na bela expressa da telefone, normal presente ho nata bem, sama idane momento de que é especial, no evento de histórico teve foi para lá da Timor-Leste. Aku sentimento da aula, senti contente não para triste também. Foi a primeira vez ada amores tidak toma kan assiste amo papa mai alu misane, mas que mai dalam dunia terinação mudina papa mai dalam ruang ada aku assiste misa papa ne dalam ruang dalam internet dalam líder ne. Husik tiha Timor-Leste, Sua Santidade Papa Francisco, se fila ricas, de visita Singapura, de completa região sira nebe maka iha Asia Pacífico nebe maka determina ona Sua Santidade visita ba. Hau Lusitania Barreto, Leonito Fátima, VIP TV.